Pozdrav, ja sam Denis, ja sam Martinin suprug i evo ga, ona me je zadužila da napravim ovu snimku. Tako da, evo ga. Dakle, Martina izrađuje ovo papirnato cvijeće. Evo ga, na sredini je gumb. Ima 5 latica, to je sve znači ručni rad. Lijepi se. List. I stabiljka. Sve od papira. Radi ih, evo ga, u različitim bojama. Evo, to je drugačiji gumb. Dakle, i ovo unutra, evo ga, recimo, ovaj nema ove komade. Opa. To je isto još jedan dio nadodan ovdje. Vidite razliku. A sad nemam i različite boje listova, dakle, izrađuje. Meni su fantastični. Evo, za nešto takvoga, za ona potroši otprilike za kompletno, znači lijepljenje svega, savijanje, za kompletan takav cvijet izgubi skoro oko sat vremena. Za kompletan, dakle. Izrađivanje listića, na svega. Dobro, izrađuje i ove bukete. Znači, ovdje ima 1, 2, 3, 4, 2, 3, 6 cvjetova. Evo, tu sam sad uzeo bez gumbova, ali znači isto ima kao i ovaj žuti dodano ovdje. Znači, ovo je sve lijepljeno. Listovi su totalno, latice totalno neoštećene, nema nekakvih tragova savijanja. Sve izgleda jako super. I ovaj sam još jedan uzeo, crveni. Evo ga. Nadam se da vidite o čemu je riječ. Stvarno su unikatni, evo ga. Aha, da. Evo, podnožje je isto uređeno. Stvarno super. Ok. To je to, nadam se da vam se sviđa. Ako vam se sviđa, kontaktirajte mene ili Martinu. Bok.